Нурзаман студиясы тартуулайт. Ар бир жакшылыгыңызды Нурзаман менен түбөлүккө сактап калыңыз. Мен үчүн ыйык нерсең ой акбата. Кылымдарды келе жаткан карытып, неге болбой жакшы салтың ой сактаса. Карап турсаң аксакалдуу адамды, суу куйганда алкап сенин ой балаңды. Ömürlü bol, talайlı bolsa daga el ulu bol деген сөзүң ой жаманбы. Же ымыркай көз жарганда жаңыдан ата-энеси батат эле той барынан. Неси жаман келген элдер деп турса, өмүрлүү бол, жүзгө жаша ой карыган. Бакыт тилеп, талай тилеп, бак тилеп, эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп. Бул тилектер адалдыкка чакыруу, тилеп жаткан адамдарга ой ак тилек. Бул тилектер дилдердеги тазалык, ошондуктан карылардан ой баталык. Кандай сонун болор эле деп ойлоймун, кала билсе келдин уулуң ой, кыргыз уулуң ой, аталык. Kızıma, köyolama el çakırıp akbata alıp bereyim dep toy kılıp oturam. Kızıma, köyolama birinчide ден соолук каалайм. Аларга uzun ömür, келечегинде uzun чоң ийгиликтүү иштер каалайм. Баардык жакшылыктарды каалайм да. Бүгүн биздин үйдө жакшылык болуп атат. Бунун себеби биздин кары чечекебиз, кичинекей кызыбыз Аксенат. Ушул Аксенат менен Ерлан келечеги бактылуу, түбөлүк кармашкан кол бирге болсун. Ушул жерге ак той кылып атабыз, жакшынакай кылып дасторкон жайып, бүт тууган урук эл журтту чакырып, ошол эл журт тууган урубуздун жакшынакай кабыл тилектери кабыл болуп, ушу балдарыбызга тийсин ушу кабыл тилектери. Ушул дайыма үйлөрүбүздө тойлор болсун, биздин кара чечекебиз жакшынакай болуп ушул үйгө жакшы бүлөө болсун, балалуу чакалуу болсун. Ошол жерде түбөлүк ушул үй балабыз менен түбөлүк өмүр сүрүп, жакшынакай бүгүн жашына келген ак дасторкондо отурган аксакал бабичелерге окшогон бабиче аксакал болсун. Ушу бүт жакшылыктар ушу балдарыбыз үчүн, ушул жерге келген эл журт тууган урукка дагы бүт жакшылыктарды каалайбыз. Дайым ушу тойдо жакшылыктын үстүндө ушундай ырыскысы толуу дасторкон чекесинде даам татышып, асманыбыз ачык, жегенибиз нан,
ырыскулуу болуп жакшына болуп жүрө берелик. Ушул видеочу балага дагы иштериңизге ийгилик, рахмат. Ушундай биздин жакшынакай мындай кубанычыбызга тең шерик болушуларды бизге эсте кала турган кылып тартып бергениңиз. Rabbi anzalna nuzulan mübareken ve ente hayrul munzilin. Allah Teala toylarda kutlu, berekeli kılgan. Allah'ım şu kızımızda bargan jerinden baktavap, baktılı, talaylı boluştuğunu Hudayım Teala nasip kılgan. Tarbiye kılgan ateneler dağın kızının arkasından daim rahmet olup görüştü. Hudayım nasip kılgan. Allah'a emanet. Ya video kocayını bir yapacağım size cama inşallah. Respekt. Ama Çay da yapıyor. bana veriniz herhalde. Çay da yapıyor. Ve bir teyze jakşı gibi oydu. Ulan soru çay da dedi. Ben soran başlarıyım da. Soran başlarıyım. Evet, çayına ait doğrular da. Alif Lam Mim. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. يا ربي من أشهر القرآن تلاوة القرآن ختم القرآن دردان ونجد خان إحسان دردان فايدة والمنصور ترد خصوصا على خصوص هرس وخير نتكتن Atene sanata çamane tayata tayinler ötketken tuğanları ruhlarına, cene yüzlerine tüketken müttesuğun tecatkanları ruhlarına bağışlar. Allah'ın bağır duvatlarından Allah'ın gariki rahmet kılgın, kabirlerin nurlu kılgın, cahşi amalların özüne şerik kılıp bilip bilbey getirgen hataları, günahları Allah'ımızın mağfiret kılgın. Allah'ın kabirlerin değiş bahçelerinden bir bahçe kılgın. Ya Rabbi hırs ve vekamızda devam koşmanı bana koşakallıktan uzak ömür berekeli rızkı verdin. Allah Teala bunun kutulvatkan toylarına, ihsanlarına Allah'ımızın kutlu berekeli kılgın. Şu toyga sebep bolvatkan kızımızda devam Huday Teala'nın uzakı rızkızını kenen kılıp, vargan yerinin bak tavuk, baktırı Teala'yı durmuş geçiriştiğini Huday'ın Teala'mızın nasip kılgın. Ve sallallahu ala khayri halkini Muhammed ve alihi ve ashabine ecma'in bir rahmetike ya Rabbi. Selam hürmetli. Şu yaşlarda bu ay getkizip östürgen, otayına sigara ispirik, çoğmata çoğuna hayata tayinler var. Hamasını da istedim. Bala çakalarını koşun. Allah Teala yaxşı niyet maksatlarına yetkizsin. Allah Ekber. 2 yaşka yana hürmetli. Amin. Allah Teala vargan yerden baktırır, Teala'yla okusun. Eğer mehmallara gel, tuğa, urullara gel. Bu Huday Teala dualarını kabul kılın.
жақсы ниет мақсаттарына жеткізген Аллаху акбар. Сапарда aka-ukalar bor ekan. Doim safardagılardan safarlarını bexatar qilgan shulardan qatorida shu Rusbek akabizga tegishli bo'lgan shu safarda yurgan bola chaqa aka-uka tug'an urug'larida safarlarni bexatar qilgan o'sha yurtlarda turli vafot bala shikastdan Xudoyim o'zing saqlagin. Topgan tutganlarına bereke bergen, yaxshiliklarga sarflashni nasib qilgin Alloh. Oshga barakat tilaysan. Buyurib turib qo'ysa. Yetimiyatga Mehmet aka chi. Tog'ja o'zi ketdi. Mehmon. Mehmon kelgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله تعالى قilgan ihsonlarni dargohida qabul, oxiratlarni zaxira qilgan, to'yga sabab bo'lib o'tgan yoshlarni Xudoy taolo qo'shqoni bilan qo'sha qaritgan uzoq umrli rizq bergan, bir-birlarini hurmat e'tiborli, mehrli, muhabbatli qilgan, ko'p bola chaqali qilgan. Allohim bu bolalarni qizlar tarbiya qilib cho'maytgan xudolarni dag'in bir-birlarini unutmoqchi bo'lib, shu farzandlarning baxtlilig'iga sababchi qilgan rahmat. Elimizga, yurtimizga آمين يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال Aka-uka uyumda daim toylar bolsun, dasturxonuna жақсылықтарға toylarga jayilib, öküm den soluğunu bersin Xudoyim, uzun ömür bersin. Ağzınat menen Erlandaga baktılуу bolsun, önü ösüşsün, kөгөрүшsүn, bala çakalı bolup, aldыңкы жаштардан болушsun, иштери ийгиликтүү болsun дайым, ата-энесинин тууган урукту сыйлаган, акылдуу, эстүү жаштардан болушsun. Мен Эрландын бүгүн şu ülpöt nimesi menen bir ак dasturxonda oturabыз. Ушуларга 2 жашка бакыт алай калайбыз. Дүйнөдө барды бактылуулукту эң тунук сүйүүнү калайбыз. Кармашкан колдор үзүлбөсүн, ушу чал байбиче богучак текөө чогуу жашашсын. Кудай өмүр берсин ошолорго. Ажырабасын. Өнүп өсүп бала чакалуу болуп, ошо барган жеринен бак тапсын кызыбыз. Тоду кайнемек өмүр, ден соолук, узун өмүр. Баарыбыз аман эсен болойлу, бир туугандар тынч болойлу, ынтымакчылыкта болойлу.
Şu жайган дасторконубузду жараткан Алла баракасын берсин, жакшы өткөрүп, элди күзөтүп турайлы. Кудайым багыз этсин. Olsun. Aksinat turgan жеринде бак тапсын. Экөө жыңарып, тыңкарып, көп балалы болуп, өздөрүнүн көбөйүшсүн. Келечеги кең болсун, максаты бийик болсун, иштери дайыма ийгиликтүү болсун. Сиздер дайыма тойдун үстүндө жүрө бериңиздер. Ушулардын балдарыңыздын, нерелериңиздин дайыма жакшылыктарын акамызыңыздар бирге көрүңүздөр. Аксинат бактылуу болсун. Мына бүгүн ушу жалпы туугандар 2019-жылдын 17-ноябрында ошол биздин үй бүлөдөн аябай кубанычтуу жакшы болуп атат. Биз ошол кызың болсо ошол үйдө бактылуулук дегенде биз үйдө биздин семьяда жакшынакай той болуп, жакшылык болуп, кызыбыздын ата туугандык, энелик парызыбызды, кызыбызды күйөөгө узатып атабыз. Ар бир инсан үй бүлө куруш керек, өзүнчө кыргыздын улуу көчүн улаш керек дегенде мына биз Куда тосуп, 1000 жылдык Куда бололу деп жакшынакай кылып тойдо мына отурабыз. Кудай буйрса ошол элдер келип атат, мына Катмы Куран дегендерди окуп атат. Ошондой жакшылыктар бизде боло берсин, урматтуу бүт туугандар баарыбыз да. Жакшынакай тойлор боло берсин. Ырысбек ака менен жеңиме дагы узун өмүр, бактылуу карылык. Анан эки жаш карындашыбыз менен Акзинат менен Эрлан дагы бактылуу болуп, дайыма Алланын коргонунда болуп, Алланын мээрими ырайымында болуп, жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн алыс болуп, жакшылыктарга жүргөнгө Аллах насип этсин. Рахмат. Көбүйүндө жоктун, базарга кетип калыптыр да кечээ. Ырысбек. Maria şuydu gecem tenva sap olsun, esemiz aman olsun, olmasın, yaş günlerde dileversin, olsan külkepette nur getirsin, şu balda yüzünü, rahatını körüversin, ondan ümmet kızlar sikversin, iki yaşam baktılı olsun, özmeni önü özü, bala çakalı, pampagan, bavitçe, pampagan, abışkalarım olsun, arkan diler tiş olsun, metezetliğe maksat etsin, yaşımızı, beğendirsin. Бактылуу болсун дедим. Баягы жакшы кушуна болуп отурабыз, мына кушуналар баарыбыз чогулуп, тойлорунда чыгып турабыз. Ушу 2 жаш, биринчиден ушу тапкан кудалар куттуу болсун. Түбөлүккө 1000 жылдык кудалардан болсун, 2 жаш бактылуу болсун. Ушу балдарын сый урматын көрсүн, ушу тапкандар тойлорго насип кылсын. Дагы айтам, ушу 2 жаш бактылуу болсун, өмү өссүн, дайым жакшылыктарда тойлордо ушу мана менен тынч болуп ойноп жүрөр. Туугандар да эсен болсун. 2 жашка бакыт талай тилеп калабыз. Ушу ата-энеси дагы ушулардын урматын көрсүн, сый урматын. Барган жеринен бактылуу болсун, кыз өздөрү менен өздөрү көбөйүшүп, ушулардын жакшылыктарына күбө болуп жүрө берели. Бешик тойлор болсун. Ушулар менен тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Жеңиз эмне көтпөй? Чалыңыз жаным. Араша сыйлайын дедим да, кыздын өтүнө өтөлөр. Неме менен, торту менен, көбөгө.
Malik. Kızdı verişip toy Şişleriniz var başladı. mı? Bu da kalasa kızları baktı olsun. Öldürmeyen özür olsun. Önü özü kalalığı çakalığı olup daima şu mallarına hem olup soylarını inanarlar. Şu Жақсылықтар olup et жамандық болбой жүрө берген болсун. Aytganınız gelsin. Siz de söyle koymadınız. Kız bala bargan жерine baktapsın. Baktılı olsun ağzıyla. Şu akenesi ardayım şuların жақсылық күндөрүн көрсün. Irısbek menen Totuğa da şındens olup uzun ömür, şu neverelerin, çeverelerinin, baldarının жақсы күндөрүн көрüp жүрө берsin. Sal dikende. Zaten balanı, kızdı, neden çoğalt ettik ama bugün Irısbek menen Totuğ'undağı şu kızın tuğruna kondurup şeyden bir katalıp vereyim degen oyları, maksatlar işe aşırdı. Buna жақсы görgön tuğanları, can suygun, bin yıllık kudagıyı, eceleri, bardığı, töründe miman, senin yaşlılardı bölüşkörü gelip, şöyle özlerin ak batasın senin kızına, sizlerin milyonlarına verip, bakalım var bir insan geldiğinde insana жақсылық dileyip, sebeplerimiz kızımız bolup da, kızımız şu bargan yerine barda, baktığı olsun, ömürlü olsun. Жолдошуменен калмашкан болмолу бекем болуп турмуштун өйдө ылдыйына, ысык суугуна бекем болушуп, бирин бири колдогон, бири-бирине жөнөт болгон үй-бүлөлөрдөн болсун, эки жакты тең сыйлаган үй-бүлөлөрдөн болсун, тууган урту сыйлаган үй-бүлөлөрдөн болсун. Аллахым ушул силерге Тоту, Ырысбек, ушул уулдарыңардын, кыздарыңардын жакшылыгын, жакшы сөздүн, sizlerді қуандырған нөйрелерді беріп, шыларды сіздерге көп бала чықалы олышып, сіздерді қуандырып, сүйіндіріп, бірілі өзіңердің оңар қыздарына емес, нөйрелеріңердің тойындадағы Ырысбекім, Балпайған, Байыча, Балпайған асқан болып, төрдің көркі ол жүрер еді. Бұл дүние деген шындай несекен, туған рух деген бардық жақшыда жаманда бардық жолушат кәні, себеп болса жолушып айтқанымыз, себебінен жолушып қалдықанымыз. Біздер жолушқанымыз үшін өте қуаныштамыз. Дуаларыменен. Бардығымыздың үй-бүлемізді аманшылық, тыншылық, Тоту менен Ырысбектікінде қуаныш болсын. Біздер тапқан ұл қыздарымыз пешінемізде бар болсын, өмірлі болсын, бақытсын берсін, бала чықалы болсын, бардығымызды сүйіндіріп, Eyle қуаныштың üstünde olaylık жамандықтан алыс болайық. Жайылған дастарханымызда жан сүйген адамдары көп болсын. Егер азайып алсын саны, көбейсін, шығып, екі дүйнөнүн бақытсын берсін. Аллахым үшін өмірлеріне береке берсін, рызқыларына береке берсін, денсаулықтарына береке берсін, бала-чақаларына береке берсін. Екі дүйнөнүн бақытсын şu бардығына ата алсын. Daim kolda baktığında ömür sürüyorsun şu ikilesine. Yaştan bakı, geleceğe kendi olsun, baktığı kalaylı olsun, armasan kolda ötüberoklu olsun, ne жақсы fırsatlar olsa, Құдай талантын koyup tepkilini nasip etsin. Üzerine özel koyuyorsun, tuğan ruhunu, ата-энесименен, кайненаларымен тынч болушун. Şu dastarkonlar жақсы күндөрүбүз айры берсин, мүшөлөрдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Досум менен аяшмаян ден соолук. Булар дагы ушу небере-чеберлерди башкы жол жашасын. Дайым аманчылык болсун, оорубайлысын, калайлы, бешинчи дүйнөдө ушу бири-бирибизди урматтап өткөндөн жетсин. Ушул үйлөрдө дайым жакшылыктар болсун, молчулуктар болсун. Ден соолук, ынтымактуулук, келечекке бактылуу калайлуу болуп, Жазып қой. Видеоға шығалды. Бірге дейін. Емесін. Oğlum deme kızım deme kaldırdım seni bülbülü.
Bazı kariyere verip, tanım verip, özünü uyatmak uzatmak. İkinci baktı, gördü, yoldaşı, ömrü yoldaşı. Bırakılan başa, bu da kabul edildi, başka bir oluşa yuvarladan nasip. İman olsun, adep sözüm, Matemaya kuyumculardan yenesi olup, farklı birlerinin katanında taşırsın. Ben uşa bileceksin. Hocam, uşa kılımızı, zaten kızın safarına çıkıp durak, zaten vatanımıza bakın. Dayıtılar şu bölük ömürük yoldaş, yine tüm bırakıp, yaşap bilet, dayıtılar boş ömürün, öte vakti olsun. Köp Allah çakalı Allah'ın gösterdi. Başarıda başka bir şey olup, olgunca, Arap tutanınca, dayıtılar bir uzatı sırrı bulgun. Dayıtılar önce kandırır ağlam, oşu kızavuzluğuna, bizler kızavuz bırak, oşu bilirge, yaşadıkta, bulutluğunda da yaxşı olarak köp kere kalıp aradırgan, Allah'ın baktırı olasılığı var, katanına başın. Bitirim kendimden başarılar, öte yerden Kamal Pınar, şu konular yerine berekeli olsun. Kendi baktap şaktar, onları bulamadık. Berekeli olsun. Acaba şu Rüspek men tataşmakta hata var mı? Rahmat Allah razı olsun. Rüspek ne korumette ne kalp hareketinde Allah razı olsun diken. Kendimden başarılar, başarılar. Ama buna şaka ne öğretilerin yaxşılığını oyun ten kuruyan ten göstersin. Kudayçılar bize kabrada alam var bile baldanları baktım olsun. İsmail Aga, şimdi baldar Rusya'da baldarı var, nerede balası var, kuşlar var. Rüspek'in baldarı var, böyle piyantada olsun, ömürlerde olsun, kapalı olsun, şu baldarlarda görüp yerlerini bana şakalı olsun, sahsedesinde oldu, sahsalamak öyle. Okumaga, şu ülkeleri var, Zahir, Halay. Allah Teala şu Rüspek'in ülkelerini birbirlerine tinchlik, amançılık versin. Daima şu yaxşılıkların üstüne yürüyüş nasip etsin. Allah. Atanaka, cemaatımızla bir Cemaatı ülkesine tinchlik, amançılık versin. Özlerine den soluk versin. Tapkanlarına bereke versin. Eli yurtuz tinch bolsun, arkanda cemaatı kıtsadan ağız bolsun. Hoş geldinler, rahmat. Diyor kelle. Yeni zamanda geldiği zaman geldiği zaman. Biz kuşlar bekliyorlar. Saat kaça karşı gerek? Balanın uyup kızı çıkarganda bayqaydı gelsin. Ondan keyin arkasından ne kelete eken ne verip gitken. Ondan beter çoğ oynatı kelsin. Arsakal olup turgan, göksakal olup, ulgaygan karılarının da tadını koşula başlaydı gelsin. Aşağılıkta bana şu yerde bu kızımız özünün kızını uzatı otar, buyursa, oda kalırsa, odaygan sıralarınız, koşul kızımız bargan yerin baktı tapsın. Allah Teala koşkon jarımenen töbürü köbürge olsun. Üylerin de her vakta baldardın ünderi çıkıp dursun. Oğul kız bolup, yaşoğunun kiremeti oşol menen eken. Anan артында iz kalsın derinde kızlara söz bol. Bu balalı oluş, kızlı oluş aten üçün sözsüz zor vakit eken. Oşanlıktan bular da vaktılığın en birincisi bular balalı şakalı oluşu. El yurtmunun aman bolsun, tuğan ruhmen, bargan yerinde oşul bizden kızdı maktap, oşular kızdı yaşlı joğaytman eken, tarbiye olman eken, mıhtı kelim oldu dep bular maktı olsun. Şu varımız amançılıkta şu anda Stockholm'da bir gece olmuş yürüyoruz. Kımlara aşağılıktan biz dağı Kuday vergen külgü köröldü, bir geceyle Kuday vergen ısmını Oşul birge bölüşüp yep turayla her vakit taşçılık olsun elimize yurtumuzda. Amin. Allah'a emanet. Baktım olsun. Baktım olsun. Toyda çarptı köpün göründü.
Gelemiz tabii koy. Kızlayla ortasında telefon var. Gir güle. Ne? Gir güle. Nasıl kontrol geri güvene girmeye. Olacak şey mi geldi? Allah. Gel yeme. Bas ayıp. Келіңіздер, ұматты ағалар, кешелер қош келіпсіздер. Тойға қош қанатын салып бердік. 2 жаш бақытты болсын деп келіңіздер. 2 жаш бақытты болсын. Aydan buyruk geldi, bu kızdı turmuşka çıkarış gerek degen. Allah kalmışlık buyurgan eken. Ay buyurup, gelecekte şu kızı bakı tapsın, el kadarı olsun. Жараткан Алла Таала буларга берекелі өмір берсин, рызкы дөйдеп берсин. Пенделерге кандай жакшылыкты ыйгалса эч качан аларды кем кылбасын. Ар убакта келгенде ойноп күлүп кетсин. Силердин жаманчылыгыңарды, балдардын жоронтуктарын эч качан көрбөгүлө, жакшылыктарда гана учурашып жүрө бергиле. Тага сиз дагы келиңиз. Видеого. Видеого чекиңиз. Коюң, тага келиңиз, десем толко. Мәлімі, Шотқан, Республика, Таважатында, барып, қыздар, оңай ішмесінде, қызы ұтқар күшеден, барған жерінде, қоған жерінде бақтыры болсын, şu kızımız ömrümüzün olsun, Allah çıkanı olsun, iman bu kızlardan olsun, ayrıca şundan gelin olsun diyen baklanlar senin şuların yaşlıkların görürler, neye şeyleri bakıp bakayım deyip Daim şu kızlardan bir Malalı çapanın üstünde özürlü dövüşü, çaşka kavalını tülü, bağlı camda kavalını gelip, sevdi adalar gelip, şeyde oturanların var, dövüşü, koyduğun üstüne olur. Dasturkan çakşı, dasturkanın üstüne. Yakşı, üstüne çakşı güldürdü, çakşı, dasturkan üstüne, asmanı saçı, tırçılık zaman, çakşılıktın zaman olsun, şu zaman tutarlar çıkmış. Şunlar bargan жерде мақтапсын, бақтылы болсын, ақылы басынан түспей, күйеуалар ынтымақ болсын. Шулардың жақсы күндерін көр, тойларын көр, небеле тойларды көр. Бабайы өспей оларға чын денсаулық, ұзын өмір қалайын. Каятар тайне болып жүрегін чыңылта жонын. Анық отырған барыңарға чын денсаулық, ұзын өмір, ардайым орубай, шундай жақсы дастархандарга жолукушуп жүрөт.
Ошол заманыбыз көчүп болсун. Ошонун катарында Тоотман Ашбектин десулук болсун. Мына кызы чоңойтуп турмушка узатып атат. Кызыбызда барган жерде десулукта болсун, ошол жерге жаккан жакшы келиндерден болсун, аягынан айтып уул кызы төрөгөн, байырды сүйүндү, жакшы жаштардан болсун. Болсун, жардам тапкандай, жакшы тойлорун Özbek'in buna baldarı çoğuydu, kızları çoğuydu, gelinlerden onun çeyceği olmalı. Benim o kızlar vardı, cennet bak kapsın, önü ölsün, balan çakalı olsun. Şuan jakşı günlerini görüp, nevre çöylerin, toyların görüp, ökümü uzun ömür, baktım onu bakıp karnı. Şangı bilek edinizler, denizler.
Келіңіз, қандай? Орындаlar арманым, болсаң менің жан жарым, сала көрмен жаңа бол арманым. Bir қыз көрдім әдемі, неткен сұлу жан еді, махаббатқа әлегі әдем-ау. Орындаlar арманым, болсаң менің жан жарым, сала көрмен жаңа бол арманым. Қиылдым тастармен, қолағырын шаштым, өзіңе ғашық, майы тастым. Қиылдым тастармен, қолағырын шаштым, өзіңе ғашық. Жарым сегіз жарым, тоғыз жарым, мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым болып кетті сағатым, күте-күте таусылды ғой тағатым. Енді қанша күтем сені аялым, күте беріп ауырып кетті аяғым. Алты жарым болып кетті сағатым, күте-күте таусылды ғой тағатым. Енді қанша күтем сені аялым, күте беріп ауырып кетті аяғым. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Үріспей ағамыздың достары, жұрылары. Саламатсыздар, құрметті меймандар. Міне досымның жақсылық күндерде келіп отырады екенбіз. Toylары құлық болсын досым. Екі жас бақыттылы болсын, өздерімен өздері көберсін. Үйлерде яшылықтар тойлары болсын. Қыздарыңан қызмат көріп, ұлына урмат көріп, дайым ая жүрген орыбай сырқабай жүрергілер. Екі жас бақыттылы болсын. Рахмат ба. Құрбатты бүгінгі тойға келген меймандар күш келіпсіздер. Тоты, Рысбека, қыз тойыңар құлық болсын. Екі жаштың қармашқан қолы бекен болсын. Ушулардын бактына силер ичкилик эмес дайым эле ушу жаштардын бактына мас болуп жүрө бергиле. Небере чеберлер той көрүп чоң ата чоң эне тайына тайта болуп жүрүшүңөр каалайбыз. Баардык досторго, туугандарга ушу жакшылыкты каалайбыз. Досторго жакшылыкты каалайбыз дегениңизге караганда Кара Дарыяда окшойбуз, а? Келиңиздер, барыңыздар ортого бийге чакырабыз сиздердин урматыңыздарга. Кет деген эмесе өзүбүздүкүнөн. Kızımız baklı olsun. Kız bala sizler için. Balla günge saybolup basıp durar kaybolup. Kız balla günge saybolup basıp durar kaybolup. Karağa gözü kasına karaysın gönlün şay bulup. Karağa gözü kasına karaysın gönlün şay bulup. Kırık bir çalıp koy, müşteri avlam koy, canım seni bana
Gelin Cege. Kişiler girip alın. Ece. Hastanada sabit olun. Oo. Bana speaker, no speaker. Speaker. Bugün bana veririz. Sever. Gelinlerim çok sever. Gerderle kutulu koyadık söz bak. Orada. Hatta okşaş. Siz o. Ben fotoğrafı var koydum. Böyle geçelim. Fotoğraf olsun. Toyda dersi varlarına daim tay üstünde cirevergiler. Ömrü uzun erişimde ayrı ıskımlılığı varım belat olsun. Koşkanlığının koşana ölümesin. Tapkan taşkanlığın Allah berekesin. Benim toy kılıp cirevergiler. Allahu Ekber. Bakın konuşun. Hoş geldiniz.
Yaxşı güzel olanı. Özünüzü dayardanıp. Evet, onu da kudaklasın. Gelecek bakış. Al geliyor yine. Nasıl durumda? Babam bitti. Başlat duruyor. Yok biz eski sap boyunca yaşamadığımız. Buzalar büyük öldük bu. Ha. Canlı otel etmiş. Canlı sırtta bu etken. Bizde içinde sevdiler çok da. Büyüdün içinde. Kendinize aranda bana arayın. Bismillah de. Bana arayın. Ya cengen. Şimdi. Rahmet. Atarıp daldan gelirken gelir, başta yiyip sizge sallan verdirden gelir. Sadır koşu dedi açtın büyük toyundan, bir gelirsin sıylağılı sinanesi gelir. Haydi cengeler, hayda cengeler, pa 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 yapma, saydı cengeler. Haydi cengeler, hayda cengeler, pa pa yapma, saydı cengeler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
içkeriye tartalı, köyler içkeriye gireriz kendimize. Жақшыны салып берің деген. Молодец, как ты геолог. Şu dostumlar Erlan, biz Nazin Akısmen'e baktıl olsun. Bugün жақшы oturup, şu жақшы Aqtoydun köysü bolup, жақшы oy tileklerdi aytıp, o şeyki жаштын turmuş жолуна жақшыдан uzatıp koyalım balдар. Bardыңар oynayıp gülüp, жақшынакай taam tartıp, biz үйden жақшынакай çay içip kettiler. Baktıl oldular. Hoş geldiniz. Kalkın, baksan batarsınız. Siz de bir bakalım bir koy. Майда балдарын бүгін ушулар Зинат менен Ерлан баламды жакшынакай Aqtoyun жакшынакай көңүлдүү өткөрүп, эсен-аман үйүңөр баргыла. Ушул жердеги коюлган жакшынакай нандардан, оокаттардан таам тартып, шаттуу көңүлдүү отургула. Hoş geldiniz. Dağı bir jolu aldılar.
ырын. Бас koydu. Evet. Katı olup koyatasın onu. Irı kence mulkarı bilinmeye kalat. Karacanım geçilip koy. Suranam. Hop, ben zaten tuttunuz öyle size. Yardım olsun. Yakşırağının yıldızı. Katıp koyuyor. Güzel ya. Güzel da. Kudayı bir de tümlü okalamaz. Telefonda bunda moşlu afisyenlerdayız. Çıkıp çıktı. Ana hırdan he. He bu sizi değerlendirmeye getirdi. Kapı olma. Kudayı hırdan. Gözümüzü koyuyoruz. Kurul ayttın mı? Gözümüzü koyuyoruz. Kudayı gel hazır. Koyuyoruz. Kudayı kim? Kudayı da ver. Gözümüzü koyuyoruz. Bunları koyuyoruz gözümüzü. Yılay mı? Koyuyoruz da çeşit. Akam bunu can başta karab gözünüz taptırıveresin. Can başta. Şu koyduğun yer çok önemli. Niye çok önemli? O şey çok hadi.
çıkarmağına sakal korkalı yapıyorsun. Demirler şuna boşa plastik yapamalar da tanıdım. Gözünüz kaç yakın? Gözünüzge tartıldı mı? Medelim şu İrlan şu gençliği baktım olsun. Osmanlı'nın boşalarsan ömürde uzun olsun. Ata enelerine merimdi, üyümdü, yaxşı şaşlardan olsun. Balol çakal olup özlerine dövüşüp ata enesi sıymaktangan şaşlardan olsun. Densoluk kalayım. Karmışkan bala jiravay, naga tuğanға meyrimdi, жақшынықай. Gelimiz olsun, gelinimiz kireşeyli olsun. Naga tuğanға meyrimdi, imandı, жақшынықай. Gelinimiz olsun, kireşeyli. Asman açık olsun. Ünteyip durgan, Erlan ünteyden baldardan olsun, gelinimiz aytiyen gelindirden olsun jarkılap jayla. Ağa tuğanı sıylagan, astın bala bassın, arkasın malı içsin. Şunda gelişim büyü jakşınakay meyrim. Ağa tuğanı sıylagan, atası ölügen sıyt emedi, maması görsün. Şunday vaktılı balдар olsun, yol açık olsun, yolu şıdır yolda şıdır gıdır attağı olsun. Kudayım özü de ağır oldusun, oğlumuzun olduk var, vaktılı olsun. Erlan menen Akzinat vaktılı olsun, karmaşan oldu, Türk karması, vaktılı dağlaylı, imanlı, жақшы жаштардан olsun, Kırgızстан керегеде жараған, Qadırbat Batak'tan жақшы жаштардан olsun. Aydanınca malı olup aldın mal bassın, erçegenge balası olup arkasın bala bassın. Atenelerine imanlı, gayrımlı, merimli, жақшы жаштардан olsun. Toy oğlansın, ağzı toy gelin olsun. Біздің қызымызға, сіңлімізге gelin болмай қыз болсын. Бақытты olsun. Дайыма шундай тойларды кездесіп тұралы. Тойлар көп болсын, той кездесіп, сыйласып тұралы. Şu İrlanda'nın dönümü kötülük hakkımız. Şu iki yaşka kalaydı, ömrü kalaydı, densoluk kalaydı. Baktım olsun, ömürler uzun olay, gelecekleri genç olsun. İmanlı, vakıllı yaşlardan, ıtmaklı yaşlardan olsun. Karmaşkan buldurur, acıravasın, oşundayla görüp yaşasın. Vaktılı olsun, toyla kutlu olsun. Ne değil gene. Kudalar kutlu olsun, Ece. Kudalar kutlu olsun. 1000 yılda, 100 yılda kutlardan oldular. Eki yaştın karmaşkan olsun. Densoluk olsun en birinci. Altın başta aman bol densoluk olsun. Toylarında, bölöründe, jüröründe. Baldarınızlardan Sigurd Matibur imandu Ağzolto imandu bul gelinlerden bakmasın aldançılarda silagan ordu oldan jengin algan жаштардан болсын Ağzolto gelinlerden olsun toyaqına toyaq kelgen жалаңашып budalар тойларды кешіп тұралық
Жентектер бала келелік. Осында дағы көп жашықтарына көп той үстінде, машинаға тасталған үстінде жолыс тұралып. Ошондай не дейlik? Шо? Барыбыз. Жакшыларға жабып тұралып. Бактылуу болсун. Айтылған кабыл тилектерге кошулам. Эки балам бактылуу болсун. Түбөлүгү түз болсун, имандуу болсун, акылдуу болсун. Тууган урукту сыйлаган, эки жакты тең караган жаштардан болсун. Ушу балдар менен сыймыктанайын, жакшы жагына күбө болоюн. Ошо балдар бактылуу болсун. Мен ушу бактылуу болсун, балалы чакалуу болсун. Ушул дайыма уруктуган менен, ата журт, ага журт менен ушул баары жакшылыктарга катнашкан, сыймыктанган үлгүлөрүбүз болсун. Ушул дайыма жакшы кыздарга катнашалы, жакшы кудалардан бололу. Дасторкону жайык болсун дайыма. Дайыма ушу жакшылыктарга жолугушуп жүрө берели. Ал эми ушу биздин куда тарап жетебизден ушул жактан алыс болсо да ушу келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол тойлор жакшы өткөзүп алалы, Кудай кааласа, экөө бактылуу болсун. Кудаларым келин болуп болсун. Ушу келин 2 жаш бактылуу болсун, балалы чакалуу болсун. Калмашкан колдо эч качан үзүлбөсүн. Көп балалы чакалуу өзүңүздөр болсун. Кудаларда 1000 жылдык кудалардан болуңуздар. Ар дайым ушу балдардын жакшылыктарынын үстүндө жүрүңүздөр, үйүңүздөгү тойлор болсун. Бул үйдө да жалаң тойлор болсун, жалаң тойлордун үстүндө жүрүңүздөр. Биз дагы ушинтип кудалар жалаң жакшылыктардын үстүндө көрүшүп берели. Ар дайым силерге жакшылыктарды каалайм. Балдарыңыз бактылуу болсун. Биз ушу Ерлан менен Аксенак бактылуу болсун, бала чакалуу болсун, кармашкан менен күбөлүктүү болсун. Дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрсүн, ата-энесине, тууганына кайрымдуу, эң алдыңкы үлгүлөрдөн болсун. Дайым ушул тасторкон, Динаранын тасторконуна, кудалардын тасторкондору дайым жакшылыктарга жайсын. Эмдиги жылы ушул бешик тойлоруна да күбө болойлу. Бактылуу болсун. Болман келбесе дагы анын жетишинче бир ойлонуп жүргөн кезең, ойлор бир жүрүп сезбеппин, ай 30 жаш өтүп кеткен. Dene gözü bardan ayıp
Тауына келеді, құдағи үйіңіз тауына келеді. Тоқтағанның тойында мәнікінің тойында. Біраз серді атылы ма? Мен әшөз алдынақта көшілет уақыт қолай сен сол жүріңіз ардайым сондай жақсы көңілдер қолғарын ашып дегендей біздің достарымыз алғашқы біріншілерден болып үйленіп отыр бізге да жолдар шектеу болып бақытты үйлерден болып жүрсін уақыт қалай сенден сол әшекеңіз бақытты болып Sonra. Айтқаның келсін. Барлығы көтересіздер, бір общий. Ана мында сыртқары жаңа бір қойыңар бар. Күтір. Ал салып бересіз кім? Жорабашы кім? Бар бұл жорабашы деген? Ал. Бол. Мында қошып қойырылы ма? Birinci diye soğuk kalayım. Bana cebine bakıştırıp жақсы сенген адамдарға әкелген сыйлаған туғанды сыйлаған жақсы қыздардан болады. Осында ошол Ерлан экөөң карашкан колдор түрү болсун кызым. Бактылуу болгула, келечегиң эркең болсун, ата менерди сыйлаган, эл журтуңарды сыйлаган башы бийик жакшы адамдардан болгула. Силерге ушул бүгүн мына 19 октябрь биринчи жолу турмуш жолуна түшүп атасыңар, ошол турмуш жолуңар байсалдуу болсун, алтындарың бактылуу болгула. Волнуйся. Куда мне волноваться уже?
Аймончок таккан, ал бештеп баккан, айдайым жакшыга жанашасың. Ак куудай бүгүн бой жетип кызым, айлыңа кош айтып баратасың. Ардактап алсын өмүрлөшүң, араңар сөгүлбөсүн. Күз болуп түбөлүк турмушуңар, бактыңар бөлүнбөсүн. Ардактап алсын өмүрлөшүң, араңар сөгүлбөсүн. Күз болуп түбөлүк турмушуңар, бактыңар бөлүнбөсүн. Şok tağım neyin çoğu? Ova. Yok ya dar çoğu. Oşal arzinatın avaların atından men avası olon. Ya çoğun avasının ayalı olon. Menden iyi ki adamın ayalı olon. Oşal bizden janağı hem saldı eken de çayçıldı degen var eken. Anan temboli çoğun kudağı ıskölden gelip atsa. Anan keyin atay tandır janağı. Taşkorda dep koyuyor. Taşkorda içine çay çildiriп koyup dep jakşı niyetте janağı jakşı oy maksatта kudalardı sılap koyun деген maksatта kelip oturabız. Ne diyeceğim içine kudagıy? Kudagıy, urmatlı kudalar. Şu talaşkan sый bolsun negizi. Janağı байлыкка, же болбосо бийликке, же акчага, же болбосо мансапка куда болбойлу. Чыныгы жанагы жүрөктөн бири-бирибизди сыйлаган жанагы адам күнүгө адам болуу кыйын демекчи чындыгында. Анча-мынча бири-бирибизден кемчилик өтүшү мүмкүн. Эмчилиги жок, инсан жок. Ошондуктан бири-бирибиздин кемчилигибизди жакшы түшүнүп дегендей, туурабы? Баарыбызга кемчилик болуп калышы мүмкүн. Ошол чыныгы жанагы адам кечирмей биз сыйлаган Кудайым өзү жеткизсин. Чоң рахмат силерге келип отурганыңыздарга. Эмне дейлем? Ошо кылым карыткан кудалардан бололу. 2 жаш бактылуу болуп, ошол мына ысык көлдө кудайларды баарыбызды бириктирген. Кудай буйрса мен ысык көлгө барган, бизге дагы насип этсин, жетөбүзгө деп, силер Жалал-Абадка тез-тез келип, катташып, турган урук болуп, сагынышып, боорлашып турганга Аллахым насип этсин, Кана жеңер, жеңер. Качып кетти. Екі жашқа бақытты алайын. Ушулар бақытты жашасын, кармашкан болдору. Ауышқа Ушул баар мантысынан баштап кирашсына же кылган шефтик ушак, кызмат ушак болуп келиңиз. Алдагыма Bunu şunu çarp etesiniz, cilikte verelim. Şunu çarp etesiniz. Oldu gelin çınır basın, haytamı, haytamı. Kucakladın, bizden kanıtladın. Sen kadın, kucağıma çıkmadın. Çıkmadın, çıkmadın.
Karmaşkan koluna tübörkü acılasın, ıntımақ болғыла, ата-енеңерге büyüген, туғандыққа büyüген, қайындыққа büyügen, жақсы инсандардан болғыла. Өміріңердің ақырына шейін қармашқан болғылар, үзілбестен, бақтылы, тынч жашағылар, бақтылы болғыла. Eşikten aldına çıkıp gene bata veripsin деп сұран olacak. Ақ жол тойғыда болғыла, екі бала қол қармашқандары бекен болсын. Абир затты болсын, сілерге қайрымды болсын, келечегі кең болсын, асманы биік болсын, жолы шыдыр, жолдошы қыдыр болсын. Ата-енені сыйлаған, аға туғанды сыйлаған, ұлудан ұялып, кичуден именіп деген жақшы балдардан болсын. Балдарға ақ жол, өмірлі болсын, астын, балабасын, арқасын, мал ечісін, мамасын, ата-енесін, Абир заты менен жақшынақай сыйлап тұрсын. Құда сөйікті да сыйлап тұрсын. Бияқта ерлан, бияқта келін бір-бірін сыйлашып жақшынақай ата-енелерді құда сөйікті жақшылап күтіп алсын. О менің үстім олдырды. Келіңіздер, чоң әжелеріміз. Келіп қойсаңыздар, тәжелеріміз. Ушул кызыбызга дүйнөдөгү эң бактылуулукту каалайбыз. Кудай ден соолук берсин, өмүр берсин. Толкунданып кетип атам. Дүйнөдөгү бүт жакшылыкты каалайбыз. Эки колуңар, калмашкан колуңар үзүлбөсүн. Каргычакты чогуу каргылар. Көп бала чакалуу болгула, небере чеберелери болгула. Эки жакты тең сыйлаган жаштардан болгула. Құдай бақты алай берсін өкөңе, ден соолук берсін, өмір берсін. Құш келсіңер, құрматты құдалар, құдайлар, күйеуалдар. Мына бүгін ата-ене эмне деп бақпайды ол қызын. Бүгін ойларына, тілеген тілектеріне жетіп отырады. Алла Таалам барды ушул бата тілек деп, елден бата алып беріп, ушул балдарыма турмуш сапарына жакшы узатып алсам деген эңсеген, көксөгөн ойлору бүгүн ишке ашып отурат. Алтындарым, турмуш сапарыңар байсалдуу болсун. Бекем кылсын, түбөлүктүү кылсын. Эки жакты тең сыйлаган, тең урматтаган жаштардан болгула. Мына карысы бар, нырысы бар дейт. Төрүбүздө байкаган аксакал биздин энелерибиз бар болсун, аталарыбыз бар болсун, биздин көркүбүз, ошолар жараткан бизди ушул жаратты, ушулар булардын артынан жараткан биз силерди жараттык. Мына
ата-эне деген силерге келме кезек келип, эртең Кудай кааласа 1 жылдан кийин силер да перзент болосуңар. Силердин дагы көксөгөн көксөгөңөр, тилеген тилегенге ушул уулум болсо уулуму, кызым болсо кызымы чыгарам деген ошол сапарга силерди узатып атабыз. Алтындарым, Алладан бир эле тилей турган нерсебиз, Аллахым силердин өмүрүңөргө береке берсин. Рызкыңарга береке берсин. Ден соолугуңарга береке берсин. Ыйманыңарга береке берсин. Алла Таалам силердин ата-энеңерге береке берсин. Бир туугандарыңарга береке берсин. Жан сүйүп, жандап жүргөн мына досторуңарга, ортактарыңарга береке берсин. Алла Таалам ушул тапкан, табала турган, боло турган, келе турган перзенттериңерге береке берсин. Алла Таалам ушул жердеги журт күтүп, жакшы сүйгөн, жакшы кошуналарга, жакшы досторуңарга береке берсин. Алла Таалам силердин ыйманыңарды бекем кылып, Алла Таалам туткан, кармаган орозолоруңарга, кармаган, окуган намаздарыңарга береке берсин. Эң негизгиси Алла Таалам убакыт деген алтын нерсе экен, убакытыңарга береке берсин. Пешениңерде алтындай апаңар бар болсун. 5 энен тамам дейт. Энеңерди сыйлап алгыла. Мен ойлойм келечекте ушуларды сыйлап, ушулардын күлкүсүнө, ушулардын сүйүнүчүнө тартуулап ушуларга, ушулардын батасын алсаңар, силер бейишке чыккан болосуңар. Алла Тааладан силерге 2 дүйнөнүн бактысын каалайм. Бактылуу болуңар. Енді урматтуу туугандар, ошо жалпы Агзинаттын абаларынын атынан биз дагы жалпы ушул тойго катышып аткан абалары бар, катышпай Россияда жүргөн абалары бар, алыс сапарда жүргөн абалары бар. Ошолордун жалпы саламын айтып кетейин. Мен дагы, биз дагы бир гана силерге жакшылыкты каалайбыз. Силерге Алла Тааланын мээрими, ырайымы жаасын. Ак никеңерди ошол жараткан Аллах Таалам өзү кабыл кылган болсун. Жаман сөздөн, жаман көздөн, ушул эки жүздүү мунафык дегендер көп кетти, жаман инсандар. Ошолордон алыс кылган болсун. Дайыма экөөңөр жакшылыктын жарчысы болгула. Силер ошол биздин үйгө келгенде, кайната кайненеңердин үйгөндө силер менен кошо дайыма жакшылык келген болсун. Бактылуу болгула. Биз дагы 2 дүйнө бактылуулугун каалайбыз. 2 жака тең күйүмдүү, ата-энеге күйүмдүү болгула. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Силердин эң жакшыңар кийим дегенде үй бүлөңөргө, ата-энеңерге жакшы мамиле кылганыңар жакшы деген. Ошондуктан сый урматта болгула. Эч качан жүзүңөр жерди карабасын. Досторуңардын элдин астында эл журт менен болуп, элдин ортосунда болуп жүргөн Аллах насип этсин. Бактылуу болуңуздар. Кудаларга да чоң рахмат. Атасына фото берип коюңуз. Кызым Агзинат, уулум Эрлан, силерге биринчиден ден соолук каалайм. Силерге жакшы узун өмүрлөрдү, жакшы ниеттерди каалайм. Балдарым, бүгүн мына 19 октябрь 2019 жылы турмуш жолун сапарына аттанып жатасыңар. Ушул турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Биринчиден кааларым чың ден соолук, узун өмүр, тууган урук, эл журтуңар, ата-энеңер менен, бир туугандарыңар менен, дос жоролоруңар менен дайыма жакшылыктын үстүнө көрүшүп, ушундай бүгүнкү ак тойдо көңүл ачып кандай жүрсөңөр, түбөлүк ушундай маанайыңардан күлкү, жакшынакай маанай кетпесин. Ушинтип тууган уруктар менен жакшылыкты дайыма ушинтип бөлүшүп, жакшылыктардын үстүндө эле жүрөлү. Бала чакалуу болгула. Силер дагы уул кыз үйлөп, тууган эл журттарыңар менен ушундай тойлорду кылып, жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Бактылуу болгула алтындарым. Келесиздер. Урматтуу кудагыйлар, туугандар, Эрлан Агзинат, бүгүнкү тойга кут болсун. Ар дайым күнүңөр ушул бүгүнкү тойдой кубанычтуу болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Бири-бириңе келишкен ынтымак жар болгула. Ошондой эле вазир жакшы, хан жакшы,
аял жакшы, ер жакшы дейт. Мына Акзыйнат бизге келин эмес, кыз болсун, дайыма жаркырап, жайнап, барган тууган урукту көлөп, ысык чайы менен, ширин сөзү менен тосуп турсун. Ошондо бизге кыз болот. Анан ошо үйүңөрдөн туугандар, досторуңар, жакындарыңар үзүлбөсүн. Үйүңөргө канча бут кирсе, ошончо кут кирет. Бактылуу болгула, өмүргөр узун болсун. Силерге жакшылыктарды каалаймын. Бүгүнкү силерге берилген акбаталар, тилектер бардыгы кабыл болсун. Рахмат укканыңарга. Рахмат кудалар. 1000 жылдык ынтымак кудалардан болойлу. Бактылуу болгула. Чоң рахмат. Сүйлөй тургандар барбы? Болду, калбадыбы? Анда эмесе кичине мына жерде эчки кой бар экен, ошонун кичине достору ырым кылып койсо. Жаштарыбыз бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, көп бала чакалуу болсун деп тургуздар. Сапарыңар байсал болуп, жакшы ойноп, күлүп, ошо Жалал ат ресторанында көрүшүңөр Аллах. Ак жол барыңар.